dende nan karanyala amalenia na ago ka gorma karanya de bezala ka arab golf ka abarna kala silmentanga bandang baage Italy Germany Netherlands Holland bandang ba Scandinavia countries an halta kwae Europe kati Europe magwala zan kante ke UK Canada America duntu nami yeto ashan anzan zale dusongo de fila kamna yendi dende nan karanyala kadama akamna na te America na China be Canada be UK be Europe moten shanga ben shanga bjerma karanya tala enji azo karanya sa shala kam ten je piango do to asala gwara yeto dinye nega annene anda be michele ka dam bangle ka perpe amma anzan zale ngorle dende nyala apaka anzan kana be shukur ka mel gwara be apply ya tourist visa be visitor visa be invitation ka so zanta be working visa la gwara mo za ka yanzan zango ne so hasham de tuna ami details shel dembi agban mazo kana nan wula kana fly yanga connection man be agent wonto nan a process ban sha kamla hal antan nage ka fly gana ban nan da ban sha ka can interview ka tata visa for travel ma ai to share na tension ayen shima anaba pana tanga ai fly gana kana bi plane mazo ka plane mana kana la halle ntakir na tangmane bangna ankenten shima dinya Canada be America be UK be Europe lulkam bangna na be peni mane ai shina tangban mane lo shell problem ka bo le port of entry ngoma nima ngoma nyan zanga Davido nzan waha ka twasa wolgan samden bie airport ma puna an shi ngoma airport shell an shi ngoma bemal the right nabla labu boha arrival ma the details a visa on arrival a purpose of coming nima ngoma ka aibe bang ayeto ayelbo mirka blame a agent la shanga za anyo anzanta a connection man nemva so mun nan a process ma zanzanta aibe nan a correction via yalanga shine nimane ka one way mistake drinye a final decision e ma nimane ma be deport ma lapse yanga be be zanzan kule to watch la video ma to an le rechel polongo anye nyawo selmi woni je lo shel pro ka so ye liga tele kiano abya solendo ne za sabanle ana bo pe Canada mbarama America tele ne shoyira lo shel polongo an le screen mazo ka shib na shimbarama anya kanir bo pente lai kyan wa ka shame dol dun do shelne nkan tagmal kan kanna do port of enter mbalama kyoma an lera machine shanga karaje za tsela kuma za ha aishina a passport ma ayan zalman kana ntinyi a passport ma the number kanya yule in your country niman ngoma kayenya kar click zanzanta kar wana landi ya Canada la lopsela wonde bono ko jelo shelflo abnya to sokam nayila flight pune in China kyan waka bobone ide yi bagi na maki kananta panani ma ka bobone le port of entry abnya nerab ne jinjia ban ponnan dan baddana ka ba kyan de kya karamosa na ba kyan shekoro nyan ko to nangle ayam bwan le mapoi Canada dana bonwo to kyoma nyende ne yi abnya nirma no kupse layin woma to shawan director ba kyamon wa abnya so ye liga tselle ka director ba pomila so kan visa zo ba bo na sero ma lai mana kyamongo ami kyamongo dende nan karanyala akoto nan lebe be akporme karbonara ay ko bolbana be en kamna so en kamna ante helpa so kam jela computer ma an logre ini yi nage ibinya bel nan te lai plan wan chen sham to lani ma ka bemti ka shaba ka bayira brenye citizens ka shomi te lai chena lai ma ni ma nye pyongo ka boharba bohasela pumpon
an do lo shel po yina ko pye lai won ko chene shel wa yina bo pye Canada mbelma o pyango lai ma pune bon bo go yi kana computer ma an ko le script ma nyang zo sa shem ma yi kana to lema anya ka shaba na zoom le dan kana abnya shaba shabon pun na ba dana ka die gbana nkana choma tam mabiso ko kolma yelma bisa present akpan da man pam a educator nirba pam zanchang gorom polo abor nan man pargo dagwan polo ne so kam ni nega gorom kama tira ninda na nation ka ta kana to foli ya to ashanga pune karna maza ka na won yute ka zoma ka yente to asarle akpa man pam ne ya to ashanga biana an ka hagar lo ma do zo ta pour sombon ka ta metara te shab bien mi te joie la vie ne tien jene en difila te to yara ya to amanya ne to ka hagar la na terwo ma we mi sa present inye avido ne ma pragala pam wallahi no challenger mwen challenger ma ngon gbaza yimna anta twasela but yelmang la kamisa present le tumaka tum no so thank you very much big brother for abadana zan yeto ashele zan na paroma zon big brother ma wo kan di amfani shelke na kadma ninke karapaga mabil wo kam about port of entry mbashanga dembe your port of entry lola kam kayan kana te shigi wonra yan shigi wara shila Canada kake o manyan vasham na pon difila kan ba manyan vasham difila kam shab shigi Canada ka shab shigi Europe no tension man America. How was the port of entry question difficult? So yelia namunguna o could take like 6 good hours for airport karanyela on neje lo shel plongoma wana wa piana Canada pune arrive side ko na be wana be enter the entry part of Canada airport kam ay shigi the mele lo shel pro an shigi in China karwana na be lo shel plongoma still ana be la flight pune be ana be la Ghana I to cross la barrier ngoma pumpon ay pa kila tension na ankara ngoma zon as usual. You will be Mr. Present on social media. So I shall please, my dear, as usual, like and share and subscribe. The Nkeka Mulongoma, Amabia, I share on all the platform and social media. Amabia, the Nkeme Kubaza, Kuni Niggas and Kangwaram Pune, Ni to Ashan wonder me, ko boybe ko bagan zampai, o gaza hankalazo, kate ditab dan fane. Port of entry, the mabiso yelea, we pumpon because of zaba dem jene. The larba one man in Bibiels or the chemical deportation, Zanchang America, Canada, Europe, UK, Karanang very quick. Pumpon ma beninia airport mazopam, Kapkun anymore. One word mistake, Bento deporter, Kalashanga Zaha. Annan sanula halna and the kana selmentama kapko deporter with one mistake calculation banto deporter bobwase kabebwara on arrival port of entry I arrival poikizate nshino ma yen shina beside bamna ambe Ghana kachante dige visa kabobwa shangala hale katazanga tata visa kazanga yisnama. That was Ghana. That was then. And cannot share attention, either Canada or whatever. Port of entry, migration officer, or my right, no bohase. Concern about your travel journey, your visa journey. Niman kabobo no port of entry ma. Zon video ma dentona kar wa so I to watching near the bago. To yin pang mama ka watch the next coming part 2. La port of entry mama. Dende nanka aishina nimane. Migration office on poikite in China. Bumpunya mimi on a port of entry mama. Bananya anshir na tenshel ma dinya America be Canada be UK banam punya the citizens. Be mimi. I lay line shell dem be nyawo. Ka computer pele ma jeni man ma. Ni man ma wohra na kadama.
yin na piyar na luɣushɛli polo maa na bala maa port of entry na bala maa nimaani ki yen pi ka biyen ka bi pi lai en chana nimaani ŋɔ maa ban pun nyɛ tiŋ bihi maa tiŋ maa na tiŋ bihi maa ban ŋun soli n bɔŋɔ ka bi chana a yɛn nyɛmi ka lai ŋɔ maa ka di piɛra n chana lai maa ni piɛri chani ŋɔ maa den kam na ka bi yihira banim pun chana tiŋ maa ni ka yi banin kanna ka di nyɛla the first time ka bi na kanna ŋɔ lai maa puuni nimaani ka bi yɛn lihira n piɛriya ka immigration officer ko nyɛla ninvuɣu so ŋun bɔhiri zaɣ yino kam bɔhisi so bɛni an chirigili so bɛni an mi bɛn chirigili mi a yɛn nyɛmi ka port of entry ŋɔ maa ka piɛ ka lai maa ka di bi chana ka so mali o nuu nyini chɛm yaa kaza ŋun mɔɣu sani ŋun mɔɣu a mi doli road ŋɔ ŋun mɔɣu a mi doli soli ŋɔ kama yin kana flight puuni ni ti kpi board in yin boardera ka so yi maa galisi shɛm maa laa ka bi yɛn boarderi ya ki kpɛri ni ti board in laa ka arrive maa yi shina laa ka immigration officer yino ko gba zaa leen ʒiya n mali o nuu zaɣ yaa ka za chɛm ŋɔ a yɛn nyɛmi ka shɛba ba ŋɔ ŋuna ba bi chɛni din polo tiŋ bihi dini n bala maa bin pun niŋ nimmilinsi ka bi pun mi ba zinsigu ni zinsiri ninvuɣu shɛba ni ninvuɣu shɛba yi ba nyɛ yi first time ki na kanna nimaani maa nimaani ka bi miitiriya n bɔhiriya bɔhisi kpɛŋŋɔ ka n bɔri nim mana a yoogi a tiba ka ti diri fiila viɛnyɛlinga n bi niŋdi connection n bi tiri so visa but ti lee tɔɣisila based on travel experience di zuɣu ŋuli ŋɔ a chɛmi ka ti mali whatsapp group ka whatsapp group ŋɔ maa ka di nyɛla audio voice ŋɔ maa ka ti diri fiila n tiri taba a yi niŋ interest an bɛ duniya luɣuli kam an tooi jooni ka leenira ka bɔhiri bɔhisi din yɛn chɛ ka learn more about travel experience di yi ti paaga din naan shɛli bee so yi ti bɔhi din naan shɛli ka a niŋ wula ka a gba zaa zaŋ yɛlo ko gba zaa diri daanfaani di zuɣu ti namba nim maa zaɣ yinga kam a pekili please bɛri ka a sabiri ma scammer zuɣu n jɛ sabbu tamma voice message a yuli an yina tin shɛli na an niŋ interest shɛli na a gba zaa di joini ti platform maa ka ti zaa discussira ti platform maa ti rules ti bi sabira bi aada zaŋ niŋ dundɔŋ puuni just hold on yɛtɔɣa ni na bi kana maa yɛtɔɣa tin kana a mi gba zaa ni biɛni ka pun watch video shɛŋa ka mali any question concern about the video nima bee problem about some video bɔhi laa bɔhisi maa ka laa bɔhisi maa ŋun mali di baŋsim ka o labisili platform maa puuni ban be Arab Gulf ni ban be other countries opportunity ni kana ka bi wumdi yɛtɔɣa ban dropli a yi niŋ interest sara ni di tatila dundɔŋni ka naan yi samman polo di zuɣu ti platform maa zalisi ni nyɛ shɛli n bala maa first question a yi na nyɛ a first time ka a yi sheena port of entry migration officer ni yi tɔha soli o ni ku yɛn niŋ shɛm bɔhi shɛŋa biɛni mi di yi niŋli necessary ka bɔhi shɛŋa biɛni mi ka di bi niŋ necessary di kpata lahi mini di bi kpata lahi laa bɔhi suŋ maa zaaha wɔn bɔhali based on an yɛn labisi yɛtɔɣa shɛŋa ŋɔ maa dini yɛn wuhi ni ka dama a taking decision nimaani bee bi chɛla ka a kpe so saha shɛli biɛni mi relax ma ka baŋ ni ka dama an nyɛ a first time sheeri nimaani maa ban tooi bɔhi bɔhisi bee ka naawuni juwa ka a suhi ka bi chirigi bɔhi shɛŋa bee an yɛn chirigi bɔhi shɛŋa maa ka di niŋ easy di zuɣu biɛɣu ka min yarilimi yɛri n yi niŋ ka so yi niŋ connection n niŋ any type of process to travel ada di nyɛla working visa tourist visa visited visa din nim maa zaaha bee a registra a business na a bank yɛtɔɣa din nim maa zaaha kpaŋ maa man ka mi every details on it di yɛtɔɣa ka bi yɛn zaŋ bɔha an sheegi ka bi yɛn bɔha bɔhisi maa bi bɛn chaŋ ti bɔha bɔha shɛli bi yɛn bɔha la questions about your visa an zaŋ visa shɛli zaŋ kana maa di zuɣu be honest ka zaŋ adalci ka labisiri ba din nyɛ yɛlimaŋli
hal dinde ni nyala an nema a pilgo mboka yango yin kwa ma man ka bazan nema too much nzan abaye pune cheka an nema karana pelombo kama tension as Canada port of entry ngoma dinde nan kai shire be mel computer shanga karanya computer no ngoma ka sabe ka alloc in maybe country share an yina Ghana ka sab Ghana dinyela ka dama a wile a passport number ne bon ka nyela za non computer ma puna kana an chante face question shanga amna ne ndi ngoma bam boha nyengo visa den san ka zan kana dinyala akamna visitor visa ka yelba nkamna visitor visa lodan ka chana anyen chan lo shabe dinya visitor so san ka kana ka yelba dinya tourist visa ka zan kana ka len yelba dinya tourist visa bi bora banto boha a hotel ka provide a hotel dabala ka plan be kirala ka a plan na nan yon am plan na nan shewoma ka yelbale a hotel shell an bukuna gi dan nan ma zaha bon boha yeto ai nan sa bon boha de baza yeto so bien ban to kyan details anta boha based on an l'observation mama na nindo shell ameter mama no zo in yarlame ai bien kanya nem so ngunji bi de bi mi yeto ayelo bi abami anyam program ayeto asham aba bana nyen la ndir mama ay te facile de nanga difficult pam dozo ben bohale shel bien ben to boha ka larala camera on cash asane ka yelba dinya cash lare de biala asane oh ka a bene a bank account pune larala mbiene den na maza de shanga bien den nanga necessary ben to bohala boha suma bangma boisson kanyen yen chusa am boar shele na bo bohama de kunyala just den to kana ben lehre anene laima pour into jia ka peke shawa boar ba boise ka peke shawa ka bo boar ba boise ni mane be ma right shel biene ka moto boa to angel na kamna kama to be ye polni ye polo ka tuna agwancha la no ngoma zaha ama right na kadama ablapsaba o ndo bwa nan chantan ya kaza ka chanfon ya kaza an bwa na go atoma in chantan shangaba da zahama anto provider in yelba la bwa soma port of entry soma denenye bwa shanga donto ne bwa details ka converse ba ban shop jene ba to dire ba visa ka visa ma kanya 1 year time 1 day ba to 10 years be to 5 years ko nan wula ko na fito kana dan to zan ba yiya ya kasa kara diga avisa ka wula ka ba kana halan na zungo anto lapsaba oh because of a business zo be bumbo ngongo zo kara na fito kana coming on your business banto boha a business ma purpose a business ma tumba tumda bo mo ka den na mazaha de to na kadama a yelba dated because bo boala social na be nya agalemi ani gasa yam borla social din yanke ka lapsaba ka bang babang na kadama anila an yere yeto ashele shobyan me la yeto alwa bi ta bang na kadama nya mamman gaba amman tuma shoma denenye a take decision en yel na kana pumpong yeto ama bandi ma kina shamma ma ya kyan yi pan nan wula kyan yi pa ditim aije na blan lapsa kuna den tama in yi penya ai pen zanni mana enditim bangma airport port of entry den de yi nan karanyala a questions mirkari kana te shina kabri yang baga 1 2 3 kari za mande tubana kadama ariyen dilatim gaba daya ayen claim le yeto ashanga yeto amani tanan karangmala too much on you ma kana take addiction nan ditim ni mane doso mbajiso yelma nen wonara kanate shina port of entry ni wonina zara ta pallenin tam ko tilan ka onyen nan sham domin boasmara bo mala ha lente bo na kadma ni o mari certificate fune wo pa o gile
mira nang marriage certificate but o pa ma yulma ngom tulantile marriage certificate ma won na zan tuma the woman no male behayi bema kabza ha yue beropune dan ma za ha kabo looking of o marriage certificate we na kadba o mala pa na behayi bema ba yule mun lenye piama mun le pozo kan wono ngoma za ha talan ko zona taraya kafre dozo kan yele ya kadama ya ayango every details about your document port of entry bantu bwala basoma bi kana wonwa ka bobwa ne jara yeto ashiroma da pala in yarmen na chwas akobane ka kutogo goron vilpam bad ne bwarme ne kadama adan nim nan nimo ne goron puni yeto ashanga den jane den de tanan kar paga ka nan wula ka zan la yeto hanan mazaha zan yele dozo start today learn bohama kadama dit nan de dwele manwon yaroma de yeto port of entry questions de yaipam both selmensele kamwansele and whatever dozo amale nya na goma gwara munya banda ne vera munya banda kwangma manka nan de vese zana para vese de lele yelgala a hankale ka gbaram yela pam dozo hal agent pe intersearch den de na ka ai kana ada visa den san ka american working visa be tourist visa be what kind of visa when I arrive bohaden ntuna bobara bohaden karatuna anse den ntuna yele den ntuna riyele please DJ Piango na ableme na kadama ngole na avisa zanzanta ngole na a connection ngon den yela wodi gala lare halle katanga na afly wono otarga na ngone ku ka yi da na ma ngontuma na amonu yela shelma za hadna dan palma za ha question shan anyi jant fisele walan kanimane yemo ni mane dan palma nyela nyen yam bwanle nyen lenele halle mbang ni kyango ma dita nan ka bo hawayi kana alhamdulillah wa kanyan labsele bo hawani tabakana don wan parma amadita kana an wa kanyan nan le ne yele yeto ashele started doing your research now a future a gwarum ambo America be Canada be kano be jakam ka boruma len ka bo questions about it the dwell man Mr. President anto hitma be den to nan ka jama ka jenigere to ashiroma ka so yese ka leherma kampasol but na zana message shi zana trauma merka za su message ngoma dozo kan ya America dwell ya shiroma nyamama na mo research more about your travel I can't shigi bohaden san yankana bohaden san karna to nan lake karna to boha dozo na meshen zan tambalama and you don't want to Mr. President on social media please join me on WhatsApp platform for more discussion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows he's talking about. There's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed.